mu Rwanda abacuruza ibiribwa mu gisagara ca Kamembe mu ntara y'Uburengero babuze abakiriya kubera ko abanyagihugu batemerewe gusohoka kubera umugera wa corona, naho abaguzi bake bashoboye gushika aho basumira nabo bavuga ko ibiciro vyaduze cyane. Umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yagiye kuraba uko vyifashe maze adutegurira iyi nkuru. Uburemere izi ngamba zo gukumira icyorezo cya coronavirus zahawa mu mujyi wa Kamembe buragaragarira amaso. Kuva mu duhanda two mu makaritsiye winjira mu mihanda igana mu mujyi rwagati, urahasanga abashinzwe umutekano bahashyizwe mu rwego rwo gukumira abaturage bashaka kuva aho batuye bajya mu mujyi. Aha bamwe mu baturage baraharira n'abo bashinzwe umutekano bahawe inshingano yo gutangira abakora izo ngendo zifatwa nk'izitari izangombwa. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika baragaragaza impungenge zo kuba batarimo kwemererwa gutambuka ngo bajye guhaha ibigomba kubatunga. Ngiye guhaha babibabwiye n'uyu mama tugiye gushakira ibyo by'abana. Ngo mwari mugiye guhaha? Mane bimeze bite? Ikibazo dufite bari kutwangira kujya guhaha kandi twebwe nta handi turi gukura ibiryo by'abana. Nibareke twebwe duhahe hajya hagenda bake bakeya hasi tubone ibiryo by'abana. Bano bagabo bahagaze hano se bababwiye yuko ugiye guhaha? Bababwiye bari kuvuga ngo tube dutegereje kandi bareba kuva mu gitondo abana nimba nta kintu barafata se turabigenza ute? Bageze hano ryari? Maze hafi isaha irenga ntegereje ahangaha tugenda badusubiza inyuma. Iki kibazo cyo kuzitira bakabaye bajya guhaha ibiribwa kiragira ingaruka ku bacuruzi babyo, bo bemerewe gutambuka ariko bagera aho babicururiza ntibabona abaguzi. Reba nyine nawe ukuntu corona yatugize, urareba yuko hari abakiriya uri kubona mw'iri soko. Ubu ngubu twayobewe, ubu ngubu rero ahasigaye tugiye gufunga tujye natwe tugiye kwifungira mu nzu basi dupfane n'abana. Nta mukiriya uri kwinjiramo, dore ibyo twaguze aho birambitse ngibiriye. Abakiriya bose bari bakumirira hariya muri Matewusi na hano kurya mbere nta muntu uri kugera mu isoko. Reba nk'ubureba mu nzu nitoni ibitunguru nta n'umuntu uri kumbaza. Abari kuduhahira bose mwabafungiranye ntabwo muri gutuma baza. Dufite imbogamizi rero ko ibirayi biri kuza biva ku Gisenyi ariko twebwe tukabura abo tubikumva ko abari kuza guhaha. Umuntu yahagarara hariya ku muryango hakajya hinjira bake amara guhaha bagasohoka hakaza abandi. Nubwo bigaragara ko abaguzi babaye bake kubera ko hari abatangiriwe mu mayira, kubashoboye kuhagera nabo barataka izamurwa ry'ibiciro rikabije kuri bimwe mu biribwa bya nkenerwa. Umuceri waguraga 19,500 none basize kuri 23. Ibiciro babipandishije cyane. Kamembe igiciro ni cyinshi cyane ku buryo igaro bagurishaga 25,500 bashyize kuri 27. Bari kutujyana ngo tujye mu nzu, none twabuze n'icyo twajyana mu nzu ngo tugende tujye kurya. Kawunga kuwa gatanu twayiguze 11,500 none uyu munsi iri kugura 13 niyuzuye. Hari igihe ibi bibaye umuntu yari yifite 11,000 wenda akaguzaho 500 agashyira kugira ngo amare imise kurya kawunga, none ntiri kuvamo. None turabigenza gute? Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ariko zo ibyo kuba hari abaturage babuzwa kujya guhaha zirabihakana. Bwana Kayumba Ephraim uyobora ako karere aremeza ko izi ngamba zirimo gushyirwa mu bikorwa binyuze mu kuganira nabo bireba, humva impamvu ya buri umwe. Ahantu hatandukanye turi kusaba abaturage kuguma mu ngo, ariko abakozi babikora ni ukuvuga abayobozi b'inzego z'imirenge n'utugari ndetse n'inzego z'umutekano dufatanya. Iyo umuntu bigaragara ko asohotse mu rugo agiye guhaha akabivuga akabisobanura arakomeza akagenda, ntabwo biri gukorwa hashyizweho ikiboko ku buryo abantu bategerana ngo baganire. Birumvikana ntabwo dushyiramo ya distance cyangwa se ya ntera igenwe kugira ngo umwe adashobora kuba yakwanduza undi, ariko icyo turi gukora n'ugana n'abaturage. Ku birebana n'izamurwa ry'ibiciro mu buryo budasanzweho, uyu muyobozi avuga ko harimo gukorwa amagenzura hakarebwa abacuruzi barenga ku mabwiriza agena ibiciro aheruka gushyirwa ahagaragara na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Abayarengaho bakabihanirwa. Amabwiriza mashya agenga uku guhagarika urujya n'uruza mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirusi ateganya ko kubajya guhaha ibiribwa cyangwa se abajya gushaka serivisi z'ubuvuzi kugenda byemewe. Ingorane zikaba nyinshi ku bari batunzwe no gukorera ibibafasha kurenza umunsi, ubu batarekuriwe kugira aho bajya, nubwo inzego z'ubutegetsi zo zisezeranya ko ntawe uzicwa n'inzara. Iyo abantu bari mu bihe bidasanzwe banakora mu buryo budasanzwe bagafata ibyemezo bidasanzwe, nkaba ntekereza ko nta kibazo mbona ko kizatunanira ku buryo umuturage ashobora kugera aho yicwa n'inzara.